veče, poštovani gledalci. Ovo je Infakt, druga informativna emisija televizije Maš za četvrtak, 2. april. Ja sam Aleksandar Maksimović, a vi ćete u ovom pregledu gradskih vesti saznati. Sajam zapošljavanja sutra u Omni centru u Valjevu od 11 do 14 časova. Na ušću Graca i Kolubare podignut krst visok 13 metara. U Narodnom muzeju Valjevo danas je otvorena izložba Valjevo od 1914. do 1915. godine grad bolnica. U edukativnom centru opšte bolnice održan stručni sastanak poremećaja ponašanja i demencije. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Valjevo poziva sve zainteresovane na sajam zapošljavanja koji će biti održan sutra 3. aprila od 11 do 14 časova u Omni centru u Valjevu u okviru regionalnog sajma privrede Spreg. Poslodavci će biti u mogućnosti da na sajmu iskažu svoje kadrovske potrebe i jednostavno i brzo pronađu potrebne radnike. Na raspolaganju im je besplatna profesionalna selekcija prilikom izbora kandidata, mogućnost dodele finansijskih sredstava i korišćenja finansijskih olakšica pri zapošljavanju. Svoje učešće na sajmu prijavila su 34 poslodavca sa 235 iskazanih potreba slobodnih radnih mesta. Traženi su radnici u proizvodnji, radnici mašinske struke, radnici medicinske struke, radnici građevinske struke, radnici u ugostiteljstvu, komercijalisti, prodavci, inženjeri mašinstva, inženjeri elektrotehnike, tehnolozi, diplomirani ekonomisti, pravnici i drugi. Poslodavci su iskazali potrebu za upošljavanje lica svih stepena stručnosti i obrazovnih profila, osim zanimanja iz oblasti prosvete. U Valjevu je danas podignut krst visok 13 metara i težak 1,5 tonu. Krst je postavljen na ušću Graca u Kolubaru iza hrama Vaskrsenja Gospodnjeg. Dovezen je specijalnim vučnim vozilom uz pratnju policije i blokadu saobraćaja u delu grada. U čast milanskog jubileja podignut je krst na ušću Graca u Kolubaru iza hrama Vaskrsenja Gospodnjeg. U čast velikog jubileja Milanskog edikta, slobode hrišćanstva i pobjede hrišćanstva nad neznaboštvom, podignut je danas ovaj krst ovde i on će trajno ostati kao simbol pobjede hrišćanstva nad neznaboštvom, odnosno slobode crkve Hristove 313. godine u vreme velikog cara Konstantina. Ali je to divna prilika isto da podignemo ovaj krst danas pred sam početak gradnje hrama Svetog Nektarija, jer je pravilo pre početka crkve da se hram gradi da se podigne prvo krst. Stoga mi smo ovaj krst podigli i iz tog razloga danas ovde. I čudesno, mi planirasmo nešto, ali mi smo slabi na zemlji da planiramo. Često puta naši planovi nisu dobri ili pak ima Bog drugi plan i tako se desilo i ovde. Ovaj hram je trebao da bude gotov u Kolubari, pa nije išlo, nije moglo, imali su razna iskušenja. I ovaj hram ovde, ovaj krst je simbol pobjede, ovaj hram Svetog Nektarija također je simbol jedne lepe pobjede našeg traženja i ispitivanja gdje ćemo podići hram i nekako se desilo da sam hram je došao ovde. Sveti Nektar je želeo da bude taj hram ovde, na svetoj zemlji i što je najvažnije pred hrama Svetog Vaskrsenja Hristovog, najvećeg praznika. Ovaj krst će biti znak i simbol opšte ljubavi našeg naroda i države i crkve. Ovdje je država uključena i crkva zajedno, a država i crkva to je narod. Svi mi smo veoma radosni što je ovaj krst došao i vidite, ovaj krst predstavlja sada krmanoša, odnosno nešto što stoji, mi stojimo tačno na brodu ako pogledate ovaj teren ovdje. Mi smo kao na brodu, dole je krmanoš na početku, ovaj krst predstavlja to. On stoji na istok od hrama Vaskrsenja Hristovog. Hristos će drugi put doći, kada bude došao u svoj sili i slavi svoje sa anđelima, ispred njega će doći časni krst, sa istoka će bljesnuti svetlost božanska i pravda njegova, doće da sudi vas i onom svetu. Ovaj krst ovdje je simbol toga upravo, te pobjede, sveopšte pobjede dobra nad zlom kada Gospod drugi put dođe.
Krst je proizvod i delo rudarskog basena Kolubara. Ja smatram da meni kao direktoru i svim zaposlenim u rudarskom basenu Kolubara to treba da čini veliku čast da je episkop valjevski gospodin Milutin imao poverenje u nas da nam se obrati i ukazao nam čast da mu izađemo u susret i izradimo nešto što će biti obeležje ne samo Valjeva, ne samo pravoslavlja, već i jedne države, na neki način Srbije i srpstva ovde u Valjevu. Ja se zahvaljujem episkopu Milutinu i nadam se da će ovo biti samo jedan od vidova saradnje. Nadam se da ćemo i dalje uživati poverenje Valjevske eparhije. Prvobitna zamisao bila je da krst bude postavljen na liticu iznad manastira Pustinja, ali se zbog nepristupačnog terena od te ideje odustalo. Vrednost krsta je oko 900.000 dinara. Krst je dimenzija 13 metara sa 7,5 metara, težine 1550 kg. Inače, rađen je od starih, demontiranih dalekovodnih stubova. Znači, jedino što je nabavljeno to je prohromski lim za oblaganje. Urađen je relativno brzo, za nekih 30 dana. Bio je, kako znate, već namenjen za manastir Pustinju. S obzirom da je bilo problema za transport, pošto je jedino helikopterski mogao da bude istransportovan gore, znači našla se nova lokacija, a za gore ćemo smisliti već uz blagoslov vladike i uz dozvolu našeg direktora Grčića novo rešenje. Krst će biti osvećen na drugi dan Vaskrsa kada hram Vaskrsenja Gospodnjeg slavi slavu. Istovremeno, episkop valjevski gospodin Milutin kaže da očekuje da crkva Svetom Nektariju Eginskom bude završena početkom oktobra meseca. Mi ćemo pozvati iz Grčke naroda koji su učestvovali i koji će učestvovati u gradnji hrama Svetog Nektarija. Drugi Vaskrs bit će velika svečanost ovde. Sveta liturgija, osvećenje krsta i dodela gramata i priznanja i svega onoga što nama kao hrišćanima priliči i dolikuje da nagradimo one koji se bore samo za dobro i nikada i nipošto da opravdamo one koji čine zlo. Prema tome, ovaj krst je pobjeda dobra nad zlom i ja pozivam sav narod, sve građane Valjeva na taj dan, drugi Vaskrs, da prisustvuju osvećenju velikog krsta koji je visok 13 metara, a lep je da lepši ne može biti. A mesto je lepo da lepše ne može biti. A i vi ste toliko dobri da bolji, čini mi se, možete biti. Jer možemo svi da budemo bolji. Ali mesto ne može lepše biti, krst ne može lepše biti. No mi možemo da budemo bolji ako se budemo trudili da oko tog krsta, ove starešine moje, hrama i namesnik, do kraja, ajde da kažem, septembra, polovine oktobra, uredimo da bude ovaj park sa zelenilom, sa svim što treba i da crkva zasija, da početkom oktobra osveštamo ovaj sveti hram. Krst sličan ovom koji je danas postavljen u Valjevu nalazi se jedino još u selu Crkvine kod Krupnja, visok je 15 metara sa rasponom kraka od 6,5 metara. U Narodnom muzeju Valjevo danas je otvorena izložba Valjevo od 1914. do 1915. godine, grad bolnica, posvećena svim žrtvama i onima koji su pomogli da se epidemija pegavog tifusa pobedi. Izložbu je otvorio ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac. Izložba Valjevo 1914-1915. godine, grad bolnica, posvećena svim žrtvama, kao i onima koji su pomogli da se epidemija pegavog tifusa pobedi, bez obzira na koje su strane ušli u rat, otvorena je danas u Narodnom muzeju u Valjevu. Osjećam kao veliku privilegiju mogućnost da danas upravo ovde ispred Narodnog muzeja u Valjevu vam se obratim. Ne samo zbog jubileja koji obeležavamo, ne zato što je sutra godišnjica smrti Nadežde Petrović, jedne od najvećih srpskih i evropskih slikarki, već zato što Valjevo zapravo za mene ne predstavlja geografsku destinaciju. Zato što priča oko Valjevske bolnice nije samo još jedan od događaja iz Velikog rata. Čini mi se da su upravo ovde u Valjevu, zajedno sa građankama i građanima Valjeva, pre 100 godina i zajedno sa njihovim prijateljima ili neprijateljima u to vreme
iz Evrope tokom rata zapravo napravila jedna vrlo važna moralna vertikala koju nikako ne smemo da zaboravimo. Jer zato da bi bili u skladu sami sa sobom mi moramo da budemo u skladu i sa svetom. A isto tako da bi bili u skladu sa samim sobom, da bi bili u skladu sa ovim trenutkom moramo da budemo jednostavno u skladu i sa našom prošlošću i sa našom budućnošću. I naprosto prolazeći ovde od Moderne galerije gde sam razgovarao telefonom sa Ljubom Popovićem, tih nekih 100 koraka otprilike koliko nas deli, svaki taj korak je zapravo predstavljao jednu godinu kojom smo se vraćali u prošlost. Izložba je upriličena uoči 100. godišnjice od smrti Nadežde Petrović, prikazana je njena slika, a izloženi su i predmeti iz perioda Velikog rata. Naša namera je bila da približimo dramatične događaje 1914. i 1915. godine, kada je Valjevski kraj postao središte epidemije pegavog tifusa. U tom smislu smo osvetlili istorijsko-medicinske aspekte bolesti od njenog nastajanja do prerastanja u epidemiju velikih razmera pa sve do ugušenja maja 1915. godine. Ukazali smo na razgranatu bolničku mrežu po kojoj je naš grad bio prepoznatljiv, bilo da je reč o stalnim, rezervnim ili poljskim bolnicama i naglasili njihovu organizaciju i povezanost. Nosioci borbe protiv pegavog tifusa bili su naši i strani lekari i bolničari, pripadnici srpskog vojnog saniteta i stranih lekarskih misija, velika imena tadašnje medicine, vitezovi humanosti, često i sami žrtve epidemije. Za sada je poznato da su u Valjevu u vreme epidemije pegavog tifusa na 29 lokacija u gradu postojali objekti za prijem bolesnika. Bilo je to vreme kada su se, kako je već tada primetio John Reed, ulice Valjeva pretvorile u sumorne bolničke hodnike. Naime, ceo grad je postao jedna velika bolnica. U Valjevu je tada postojalo 9 bolničkih institucija, 2 stalne bolnice, 6 rezervnih, jedna vojna poljska bolnica, a one su bile smeštene u 30 i više različitih zgrada. To su bile kasarne, škole, sudovi, hoteli, restorani, kafane, magacini. Jedan od bolničkih objekata bila je i tadašnja osnovna škola, a danas zgrada Narodnog muzeja u Valjevu. Proces pretvaranja grada u bolnicu započeo je još u leto 14. godine sa prvim ratnim danima tokom Cerske, a potom i posle Kučevske bitke, bitke na Mačkovom kamenu i bitke na Drini. Svoj vrhunac ovaj proces dostiže na samom kraju 14. godine, kada je u Srbiji buknula nezapamćena epidemija tifusa. Za 5 meseci, koliko je ova epidemija harala po Srbiji, u Valjevu, koje je tada imalo 8.000 stanovnika, umrlo je 10.000 ljudi. Civila, građana Valjeva, izbeglica, vojnika, ratnih zarobljenika. Epidemija pegavog tifusa u Srbiji 1914. i 15. godine bila je najnaglija epidemija u nastanku, najbrža u propagaciji, najveća u intenzitetu i najbrže zaustavljena od svih epidemija u istoriji. Zbog blizine granice u Valjevu je bilo prvo i najgore žarište epidemije. Na ovom prostoru umrlo je više od 3.500 vojnika, 4.000 civila i oko 2.000 zarobljenika. Među njima su bili i mnogi lekari i bolničari. Bio je to period zbog koga su Valjevo i njegove bolnice postali simboli stradanja, ali i požrtvovanosti, humanosti i međunarodne saradnje. U edukativnom centru opšte bolnice Valjevo održan je stručni sastanak poremećaja i ponašanja i demencija. Sastanak je imao za cilj podizanje nivoa svesti o značaju ranog prepoznavanja i pravog dijagnostifikovanja stanja. Kako razlikovati procese starenja od Alzheimerove bolesti bila je osnovna tema stručnog sastanka koji je danas održan u edukativnom centru opšte bolnice pod nazivom Poremećaj ponašanja i demencija. To manje više nas upućuje to da mi ne možemo razumeti kako čovjek normalno stari ako ne razumemo Alzheimerovu bolest. I da upravo 3 glavne karakteristike Alzheimerove bolesti, to je poremećaj pamćenja, atrofija mozga i nakupljanje te osnovne supstance koje prouzrokuje praktično Alzheimerovu bolest amiloida se viđa i kod zdravih i kod starijih. I praktično šta znači normalno starenje? Kod svih nas, kod većine od 50. do 60. godine praktično opada pamćenje, ta epizodička memorija. Kod nekih dekrement taj se viđa i ranije. Zatim imamo praktično usporenje mentalnih funkcija, znači ta mentalna efikasnost je sporija. Imamo pad tih visokih egzekutivnih funkcija kao što je
rasuđivanje, planiranje, izvršavanje, radna memorija, rešavanje problema itd. itd. Naravno, u pamćenju postoje neke funkcije koje su očuvane kao verbalne sposobnosti, svest o sopstvenom okruženju itd. Alzheimerova bolest je najčešći uzrok demencije, koji se u najvećem broju slučajeva javlja kod osoba starijih od 65 godina, mada se može javiti i kod mlađih ljudi. Razvija se kroz više godina, a zaboravnost, gubitak kratkotrajnog pamćenja, ponavljanje pitanja, gubitak interesovanja, problemi u pronalaženju odgovarajućih reči samo su neki od simptoma sa kojima se svakodnevno suočavaju osobe obolele od demencije i Alzheimerove bolesti. Recimo, poremećaj pamćenja je glavna karakteristika Alzheimerove bolesti. Ti pacijenti pre svega imaju problem sa upamćivanjem svežih novih informacija, recimo nekog sastanka koji su dogovorili. To se može desiti svima nama, da zaboravimo nešto, propustimo neki sastanak, ali pacijent koji ima Alzheimerovu bolest ne može da tu informaciju povrati nazad i ne delo mu je poznato, čak i kada ga neko posjeti da recimo imao taj sastanak. Ili recimo, svako od nas može ponekad da propusti neku uplatu, nečega mesečnu nekakvu uplatu, ali ako imamo osobu koja ne zna kako se uplaćuju računi, kako se taj proces obavlja, ili ako ne zna da raspolaže svojim sopstvenim budžetom, da raspodeljuje finansije kojima raspolaže, to svakako mora da nas uputi da se radi Alzheimerove bolesti. Ne umeju da imenuju predmete, već recimo za nekakav predmet kao što recimo kaže čašu dajte mi ono sa čime se pije voda i tako dalje, do problema sa vizualnom percepcijom, da recimo oni ne mogu da procene razdaljinu između sebe recimo i zida, pa često udare u zid recimo, ili ne mogu da ocene visinu ivičnjaka, pa onda recimo često padnu i odatle to i objašnjava te padove kod tih bolesnika. Kada se govori o demenciji, treba znati da postoji čitav niz različitih demencija. Dakle, demencija nije samo Alzheimerova bolest. Postoji preko 200 vrsti demencija, od kojih neki uopšte nemaju poremećaj pamćenja. Dakle, potrebno je voditi računa o čitavom nizu manifestacija koje mogu da budu znaci demencije, od kojih je pamćenje možda i najčešće, ali ne i jedino. Koliki je rizik od nastanka demencije i Alzheimerove bolesti zavisi od niza faktora. Od demencije i Alzheimerove bolesti mogu oboleti i mlađe osobe, ali je to na sreću redak slučaj. Dakle, ako budemo živjeli 120 godina, svi ćemo na kraju biti dementni. U kojoj meri je neko u riziku ili nije, zahteva jedan široki skrining, možda već u 30. godinama. Da navedem samo primer, skorašnji jednog mog bolesnika koji je došao u pratnji svoje supruge i svoga sina. Bolesnik je bio u ranim 60. godinama, bolje reći još uvek je, a njegov sin je imao negdje oko 30 godina. I kada sam ja konstatovao se radi o demenciji, verovatno Alzheimerovog tipa, sin je zapitao, a kako ja da sebe zaštitim od toga? To je upravo poenta ovoga pitanja. I onda sam mu dao ceo panel analiza koje treba da uradi. Ispostavilo se da su neki pokazatelji koji su i rizik za demenciju čak mnogo više izraženi kod ovog mladog čoveka nego kod njegovog oca koji je duplo stariji. Tačan broj obolelih od demencije i Alzheimerove bolesti u Srbiji nije poznat, a prema epidemiološkim podacima procenjuje se čak i do 100.000 obolelih sa tendencijom porasta. Broj obolelih u svetu od Alzheimera svakih 20 godina udvostručuje se i procenjuje se da će do 2050. dostići i 116 miliona. Leka za ovo oboljenje mozga nema, ali je važna pravovremena dijagnostika i blagovremena primjena terapije da bi se ublažili postojeći i sprečila pojava novih simptoma. A nakon reklamnog bloka pogledajte i sportske novosti. Ostanite uz Infakt. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend.
Karađorđeva 120. Interno, preko puta stanice Evropa bus. Interno. I bez bazena su naši mladi vaterpolisti među najboljima u Srbiji, a sada imamo pokriven bazen. Nema granice, postani vaterpolista. Prijavi se na 060 1313 939 i www.bkvalis.com. Vaterpolo klub Valis. Novo u Valjevu. Torte i kolači. Veliki izbor sitnih kolača, preko 30 vrsta. Rođendanske, mladenačke i ukrasne torte. Po vašoj želji ili iz našeg kataloga. Veliki izbor kremastih poslastica. Čarolija slatkog ukusa. Slatko srce. Ulici Vuka Karadžića, broj 40. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po porudžbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Vaterpolisti Valisa 2004. godište i mlađi ostvarili su veliki uspeh osvajanjem 3. mesta na Kupu Srbije, a danas je za njih priređen i prijem. Na finalnom turniru Kupa Srbije za dečake do 11 godina Vaterpolo klub Valis osvojio je 3. mesto. Nakon izvođenja peteraca od njih su bili bolji vršnjaci iz Vaterpolo kluba Radnički, dok je titulu i ove godine osvojio Partizan. Vrlo je teško bilo, igrali smo protiv Partizana, on je vrlo jak, a i Radnički smo izgubili na peterce. A Zvezdu smo pobedili isto na peterce, a od Radničkog izgubili. Ali mislim da smo dobro igrali, svi od nas u klubu, a i ja sam zadovoljan svojom igrom. Treniram u Valisu već 1,5 godinu i na turniru mi je bilo lepo i zadovoljan sam timom kako su igrali i bila je najteža utakmica protiv Radničkog i protiv Crvene zvezde. Protiv Partizana smo već kao da smo znali da ćemo izgubiti, pošto su oni vjerovatno najbolji u Srbiji. Igrali smo protiv Zvezde i Radničkog i Partizana, ali najteža utakmica je bila protiv Partizana, pošto imali su veoma jak tim. Vaterpolisti Valisa koji su 2004. godište i mlađi tako su ponovili uspeh koji su pre 2 godine ostvarili njihovi stariji drugovi koji su također bili 3. na otvorenom prvenstvu Srbije, a ovogodišnji plasman bio je povod za prijem u Skupštini grada. Eto, imam izuzetnu čast da ugostim ove mlade sportiste koji su osvetlali obraz svom gradu, što nije prvi put njihovom klubu u kom igraju, je li tako, momci? Pa eto, mi smo prošle nepunih 20 dana kako smo najavili taj turnir koji su ovi momci uspešno i završili.
Kažem, izuzetna mi je čast što imam priliku i da ih ugostim i da im čestitam i da ih podržim i za ubuduće. Kao što sam i prošli put rekao, vi ste veliki ponos ovom gradu, a mi ćemo dati sve od sebe da možete još bolje, još energičnije, još češće da trenirate u svom gradu i da ostvarite i još bolje rezultate, je li tako? Ovakav uspjeh podmlatka utoliko je veći ako se ima u vidu činjenica da je Valjevo tek ove zime dobilo pokriven bazen, dok je bazen u tehničkoj školi neuslovan za vaterpolo sport. Dobili smo sada dobre uslove, što znači da će biti još kvalitetni rad trenerskog tima i da će ovi momci biti sve bolji i bolji. Pomenuo bi još da se odlično radi u svim kategorijama vaterpolo kluba Valis, stručni štab trenera Dejana Vasića koji radi obuku neplivača, Milana Vasiljevića koji trenira 2000. godište i mlađe i Nemanju Jotića koji radi školu vaterpola. Također bi rekao da su za ovaj uspjeh zasluženi i bivši članovi stručnog štaba, akcent je Mitrović i Mijat Mijatović koji sada radi kao član stručnog štaba u Galatasaraju. Zvanično mi smo izgubili samo jednu utakmicu, izgubili smo od Partizana, Zvezdu smo pobedili na peterce, izgubili smo od Radničkog na četverce, što znači da uz malo više sreće mogli smo čak da budemo i drugi. Moja posebna zahvalnost jeste za ovu decu, jer su oni izuzetni sportisti prvo, dobri đaci, fino vaspitani momci i klub u kome sam ja, zajedno sa upravom, s predsjednikom Nebojšom Stojaković smo jako ponosni što stojimo ovdje ispred njih, a u stvari oni su daleko ispred nas. Nadamo se da će i grad i opština kao do sada pomagati vaterpolo sportu uopšte i da će ti rezultati biti još bolji. U ustanovi za fizičku kulturu Valis, koja gazduje i petničkim bazenima, pored čestitki mladim vaterpolistima, kažu da će u buduće svakako biti im pruženi maksimalni uslovi da treniraju i postižu uspehe. Čestitam ovim mladim momcima zaista na velikom uspehu. Nadam se da će ih biti još mnogo ovakvih. Da čestitam rukovodstvu i stručnom štabu vaterpolo kluba Valis na zaista dobrom i kvalitetnom radu, ne samo sa momcima ove generacije, nego sa svim ostalim generacijama, a ispred ustanove Valis mogu da im obećam da će imati, naravno od nas uvek punu podršku, da će imati obezbeđene uslove za još bolji i kvalitetni rad. I u narednom periodu vaterpolo klub Valis planira učešće na nekoliko turnira. Ko je najbolji? Valis! Bravo! I na kraju Infakta pogledajmo kako vreme prognostičari najavljuju za sutra i naredne dane. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda u Srbiji se u petak očekuje promenljivo oblačno vreme, prohladno i uglavnom suvo, ponegde sa slabom kišom. U brdsko-planinskim predelima susnežice i slab sneg. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Uveče u slabljenju. Minimalna temperatura od 1 do 5 stepeni, maksimalna dnevna od 8 do 12 stepeni Celzijusovih. U subotu ujutru vedro i hladno, ponegde sa slabim mrazem. Pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno povećanje oblačnosti, a uveče i tokom noći na severu i zapadu slaba kiša. U nedelju oblačno i hladnije sa kišom u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Uveče u severnima tokom ponedeljka i u ostalim predelima razvidravanje. U utorak promenljivo oblačno i malo toplije, ponegde sa slabom kišom.
Poštovani gledalci, toliko u ovom pregledu vesti iz Valjevskog kraja. Moje ime je Aleksandar Maksimović i u ime informativne redakcije televizije Marš želim vam prijatan nastavak večeri.